Pamiarsa nyanggra pemargin World Water Forum sane pacang kelaksanayang ngawit pelekutus kantos Lai Mei warsane mangkin, Polres Tabanan sampun nyiagayang skema pengamanan majang para delegasi pemekas ring Kabupaten Tabanan keuningin tetiga genah sane pacang kerauhin oleh para delegasi WWF. Anutin gatra sane kapupulang ring pemargin WWF ring Bali, wenten tetiga genah ring Kabupaten Tabanan sane dados objek kunjungan para delegasi, inggih punika Museum Subak ring Kecamatan Kediri, DTW Jatiluwih ring Kecamatan Penebel, miwah DTW Ulun Danubratan Kecamatan Baturiti. Kapolres Tabanan AKBP Leo Dedi De Fretes Mausang pengrau ring tetiga genah ring Kabupaten Tabanan, wantah side event sane nenten ngerancing ring rundown pemargin utama. Duaning asapunika ngenenin indik pengamanan, Polres Tabanan kantun ngurat yang becik tur sampun medalang surat perintah sprint operasi imbang operasi Pri Agung 2024 saha pacang ngulengang ring side event sane kejadwalang ring selai likur Mei. Punika mawinan paiketandane pacang uleng ring pengamanan rute kunjungan, pengamanan genah kunjungan miwah pengamanan pamilet, ring pengamanan rute paiketandane nureksain genah rawan macet miwah kecelakaan. Asa punika taler pacang kekaryanin command center terintegrasi sareng pos utama pemargin ring Polda Bali tur ngawigunayang sawetara kewentenan CCTV. Duaning punika Leo durung sida ngawedarang kuentenan personel sane pacang katadunang selami pengamanan delegasi WWF ruat sane mangkin ring Tabanan. Sane kejantenang eskalasi pengamanan pacang kemargiang ring operasi imbangan oleh paiketandane sareng tokoh sane rauh. Puspawati Bali Pos Nguningayang.